itu adalah cemilan, yaitu kalau di kampung kita goreng bawang. Ya, di bulan puasa kita lagi bikin cemilan yaitu goreng bawang. Bawang kita goreng. Kado menanti bawang masak siap dimakan bersama di Bali, di warung Simpang Tiga Durian Gagak. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah. Dimanapun saja berada, marilah kita itu masak-masak goreng, yaitu cemilan, yaitu bawang. Kalau awak di kampung bawang namanya. Goreng bawang masih dalam kuali. Anget-anget. Jadi ikolah bumbunya ya. Jadi sana boleh disaksian iko mulo petamunya caro-caro bikin gorengan, yaitu cemilan. Kalau awak di kampung namanya ko adalah bawang. Menunggu goreng masak, yaitu cemilan di dalam kuali. Awal mulanya masak pertama ya masih anget-anget sana. Jadi ikolah kalau lah masak itu kriuk. Oke. 유난히도 캄캄